live di HP dengar sih pasti lah kerasan ini meninggal lah mana video itu malah Swastiastu semeton beli putus partikel tiang hari nyoba niki suara tiangnya sampun pirang asane nggih tapi background tiang bes ageng niki suk semua muali beli kudu ini caranya oleh live bareng live inggih sambil nyantos para pamirsa sane pacang nonton malih niki tiang naler ngecek enten background mangde enten bes keras ngantos suara anti tiang enten kapireng mogi-mogi je suara anti tiang kapireng rike terus terang tiang nembe niki live sekali niki biasanya tiang live pasti indek lawar kan dan sambil nyantos nicalang rasa grogi titiang kari melajen niki tools sane wenten ring Facebook kengken cara nulis ane live kengken cara nulis ane live kengken cara nulis ane live gongnya mendingan nulis live kengken cara sinampurang semeton niki tiang ten residang nyangre satukan ten singak titiang semetone sampai sira manten sane sampun live Riki sareng sane sampun nonton Made Semare Swastiastu inggih santukan sampun galah Riki ledangan titiang angge sana adat Bali santukan mungkin Rahina Waraspati kocap Pergub Bapak Gubernur yening Rahina Waraspati nike patut angge busana adat Bali Pak Yande Pak Ano Swastiastu ledangan Riki titiang jagi pacang nguacen cerpen mungkin inggih mangde nenten akeh titiang matur sana mungkin kekawitin titiang untuk panganjali Om Swastiastu ini para semeton pamirsa ring Facebook sana sampun ngledangan galah jagi pacang nonton titiang Riki ring Rahina Sukre Swastiastu beli Andre titiang mungkin ke judi dados penguacen cerpen ring suara saking Bali niki mandat saking beli putus partikel sane nuwenang website suara saking Bali semeton ring Facebook menawi senang wacen cerpen-cerpen cerita-cerita berbahasa Bali durusang ring website suara saking Bali rike gratis tinggal buka manten lanturan download beli topo Swastiastu semua sampun simpang ring Facebook titiangnya ring live mungkin ring Rahina mungkin titiang jagi pacang wacen cerpen kekawian Bapak Ketut Ride mangane Swastiastu ampura titiang Rahina mungkin enten preside nyarengin ring Bali Banjar main bulu tangkis santukan wenten semaya niki wastane jagi pacang wacen cerpen
Mogi para pamirsa senang Pak Le Martus Swastiastu Pak Le Kangyang Pak Le tiang jagi pacang wacan cerpen. Nenten suwe niki mangde galahe pangten petang wastane niki cerpen sanek wacan titiang nike indik Katuminan ampura niki Katuminan kekawian Bapak Tuk Ride. Terus terang mantan titiang Riki pinih grogi tentukan mau pertama niki ini mungkin jagi pacang wawanin titiang nanging sinampura dumun yening titiang wenten kayuwangan antuk ngwacen cerpene puniki titiang nunas pengampura niki ngejer titiange durung ical-ical genten. Inggih mungkin jagi pacang wacian titiang. Swastiastu ge kebaya mogi kebayanya laris suksemo sampun simpang. Katuminan wayan lacur ya adanina jak dadong sawire dugasne iya mare bisa tindak-tindak memenen ada sare lacur mati nyakitang basang dan sida katulungan mare neke di rumah sakit tonen bakat periksane bahan doktere angkehane subuh pegat mati bapane wayan degur ngeling guar-guar tuara inget teken padewekan limuh bincuh perawat yadian petulunge ngencanin wayan degur tur kurenane. Swastiastu mok Febri ampuro tiang tan megending mangkin tiang boleh galah wajan cerpen inggih lanturan kita sesukat katinggal mati ban memen wayan lacur kopiaro ban dadongne sesida-sidayan ban bapa nenceg luas melisiap ke toyo pakeh di nusa penida yen katuju raina gede pepes masih kanti kesasa melisiap pekenango di peken galiran klungkung geginane buko ketu aneng rana yang iya ngenjohin memene pipis mawanan paone sida makudus. Siastu Pak Andre di Banjarane di Banjar Bucu iya den pitui desa dedampingane liu anak kenawan yen prade nada merluang siap sinah subolakar ngalih wayan degur sawetara telung tiban balu wayan degur kacunuk teken ni ketut klenting dagang jukut-jukutan di pekan sangkaning pepes matemu peturu dagang iwayan pepes nuturan saparindik dewekne ngawinan metu nyetne ni ketut klenting pedalem teken kanan iwayan ake ketu iwayan masih pepes nyinayang dewekne mula ngajap hidup bareng miara panakne. Nah kasuen-suen mentik nyet tresno tekening iwayan ia dia hidup bareng tur siaga natakin jeli melah ngajak wayan degur. Nah pamuputne ni ketut klenting anggona kurenan bahan iwayan degur uli sesekat entu wayan lacur ngelah meme tumin ia diastun meme tumin tresnan memene ton bina buka meme aneng leka dan dewekne penganggo ya diandedaran tentuno dadongne merasa lega pesan tusing pocol ia ngelah mantu ni ketut klenting megayanteng urati teken pakurenan
Wayan degur merasa sadio teken dewekne. Sueca widine. Rasa sayonge sirna kena tejah nida sang yang surya. Maratiban tengah makurenang. Wayan lacur ngelah adi luh adiri. Adanina ni kadek sari asih. Dadong ne, bapane, ilacur, apa buin memene. Sayang pesan teken ni kadek. Buku adanina ni kadek sari asih. Dadi sarin kenah di pakurenane. Bapane sayang seleng ngalegai. Tuara tayen ngutang lemah. Nendak ya dia ngadap siap di peken. Memene tusing buin tayen medagang di peken. Sawireh miare pianak rare. Seleg menyonyoin pianak. Manut pengandikan bidane. Iyeh nyonyo memene mula pinih utama. Membuat pesan ngelihang pianak ane subelumrah madanasi. Sesubane ni kadek sari asih bisa mejalan. Ia den enu serandang serendeng. Ni ketut kelenting mapi orah teken kuranan. Ketu masih teken matuan. Meme, mangkin ni kadek sampun bisa mejalan. Ia diapin kari patut abeh. Kenah tiang lakar buin kepekan medagang. Apa buin ni lacur masih sebuah andalangan ngempu gigis-gigis. Meme cuma serahin ti tiang ngempu. Ne cucun meme ne. Sido-sidoyan bahan meme. Pesaut dadong ne cutap. Lacur, cai tu sing dadi melali dogen. Suba nyandang masuk. Tak kauling masuk, ingetang aja adine. Ketu pituturne ni ketut kelanting teken pianak walon. Wayan lacur tuara mesaut ke wala manggutan. Wayan degur sai incag. Kapah ia jumah nuju lemah. Sawireh. Jani iya magunin ngadap siap kurungan ketajan. Apa buin sedina-dina ada dogen tajan. Ia den tongosnya stata mekisit. Uli desa anu ke desa lenan. Itu masih kurang aneh. Das lemah megedi lingsir sanyo teke. Pianak ne beli anggo susu anggone nyilurin yeh nyonyon. Tekeni lacur. Terus nene masih subo saya nuno yang. Yen prade teke uli peken. Dapat anggo pianak ne mecerengetan. Sinah suboi lacur dari tandalang pedeh. Dadi tandalang peleh. Limane sayan iye ngempos ya den ngeplakin pipine lacur. Sejawaning gitu, kadulurin bahan munyi daki-daki pati kacu. Aneh tuara patut sambatan. Dadongnya bengong tanpa saut, ilacur tuara bani nimpalin. Pragat ieh peninggalannya aneh stata nyerecet. Murahang teken bapo tusing bani. Kerana bapaknya sinah matutang memene. Sesai sebilang medar mebe munyi. Semua Pak Yan Bajre sampun simpang. Panas yang ngetak, gumine buka sepungan. Ilacur kegeson mulih. Kancing bajune gagah. Ngandong tas peluh pidet. Jani ia subuh kelas 5. Sada engal ia metelap ke kamar. Meseh baju. Tonden ngejang tas muah ngentos baju. Peluh nenu nyerecet. Memene subang ngeluran. Lacur. Engalin mai. Kot gedebong lantur rincuk. Pumpunin mamanan celeng. Nah me, buin kesep. Pesaut ne bawa. Ilacur tu sing bani tungkas. Yan iya bani moyanin. Sinah munyi daki-daki ane bakal tampe dangu. Meh-mehan bongkol sampate barang ngemilunin. Ni ketut kelenting empot matampet-tampet diampik paon.
Nabdaban dagangan ane mare belina. Lakar abana kepekan manis semangan. Dadong na itap nyampat di sanggah. Mapi tuara rungu teken pia penekan cucune. Sesubane medar. Ilacur nyemak gedebong. Tumuli kaket. Sawetara asok meres man ngot gedebong. Lantas incuke. Dur gohina ot laut pumpunina. Subo makiri lebang. Dapat tangga memene negak nyeder di tampulan. Di amben meten. Alon-alon ia makin memen. Dur negak di samping. Icang lakar melali ke kebun raya di Bedugul. Sambil langeng untuk ia murahan. Bang Icang ideh pipis 5 tali rupiah bayahang sewan motor. Kijo, melali? Ngideh pipis gitu. Memene jenger sado berangas munyine. Ibapon unen murahang teken meme. Hilacur ngelanturang munyine ngejar. Nanang caine tagin, ada meme tagin. Bagio cai nyedang ngedhop nasi. Apa penjuh nanang caine kapening meme? Apa ia ingat ngelah pianak lu muani? Gagaene pragat ngepung tajan. Mapi-mapi ngadep kurungan. Yen takonin pesautnya state bangras. Tegarang iwasin. Ngepidan ia kepekan ngadep siap. Dija siap ane lakar ada pekepekan. Kaden pragat ketajan dogen. Aku do iya nungelah kemulan. Meme rupiah ane pegat sing taya nenjuhin. De cai memedo tekening meme. Memen cai nene selegak-selegak di kawahe tagihin. Ada meme carena. Nyerocos munyin memene tusing dadi rerenan. Ada jebes liwat masuang munyi. Lamun bakal bang iyo. Lamun sing bang ada bang. Ada dulurin munyi likat-likat. Dadong ne nyelat. Ah, napi tawang meme? Ada meme milu-milu? Tuh pianak meme tuturin. Ni kelenting pelihatnya galak. Tur ngimbras bangun. Wayan lacur nguntul. Yeh peningalanen rebes. 5 urut-urut. Rasa mekadung pesan. Ia murahang teken memen. Dadong ne nasekin. Aden tu sebetanga yan. Ne dadong lah pipis 2 tali. Kang wang. Nyanan dadong nagihin tekeni bapa. Dadong ne ngurut-ngurut tundune ilacur. Lah Icang dong. Kadung subo murahan milu. Tusing juari murahan buung teken ibu guru. Ilacur mesaut alon sambilang ngurit tanah. Tusing masalah dadong teken munyin memen saine keketu. Sawireh laksanaan bapan saine subo nungkalik. Mirip memen saine tuare man bati medagang. Sangkan pesu munyine pati kacuh. Ada ento sangat tango. Dadong neng anu. Mang dani lacur tusing sangat sebet. Suksemo Pak Tut Kartale. Siap. Dadong ne bengong. Mangenan cucune starte dari tanalan pedih. Ilacur bangun meklias pesu nyaruang dewe. Teka diwangan dapat tangan liu timpal-timpalnya mepelayanan. Ada ane melai bang layangan. Ada ane nyepak bal di rurungnya. Wayan lacur bareng negak mebalih timpalnya macan-macanan. Iya bareng rudang-ruding ngisidang macan yadin bebeh. Merasa beda ilacur ngojok warungnya lo camplung. Dapat tanggal lo camplung sedang ngumbah piring rujak di samping warungnya. Melo tiang meli es. Ilacur murahan. Nah ditu jemakan raga-raga. Pipisnya jangan di samping termose. Lo camplung mesaut nunguntul itap mau bahan. Ilacur mecelep
ngungkap termos tur ngejang pipis 100 rupiah. Mare ia nyeledet ke lacine. Katonang lacine nu kedengan. Tur ngena ada pipis 5 tali ngenjer di lacine. Maka siang bayune nepuke pipis entu. Toleh halus camplung numbah piring. Sada metenggengan, ia makin lacine entu laut nyemak pipis 5 taliane. Mare lakar ngojog laci, jag mecelap lo camplung. Ilacur ke bibil. Lacur, apa jemak caine ke laci nih? Titiang ngalih-ngalih karet melu, ilacur mogok. Ngalih karet? Ngudiang di laci nih ngalih karet? Luh camplung nengkik saha ngedang 5 mi tetesan. Ne, ngudah hilang 5 taliane. Mara dini, cai nyemak. Ilacur nguntul ngejang 5 taliane di meja ni. Tiang dan nyelap melu ampura. Dan nyelap ampura, gitu rawas cai ne. Plak! Pipine ilacur ke kaplake. Bibihne kaempos. Tusing medayo dini Jani ada copet. Jani cai lakar aduang waki teken bapan cai ini apang tawang. Luh camplung sahasa nyemak 5 ilacur. Tur paida kesisian. Lantur aja ke rumah. Cerik-cerike magrudugan nututin. Munyine mabiawan. Tusing karuan. Ada aneh saling toleh rasa tuarang ugu. Nuna siwang melu sampunang titiang saduang. Titiang dan purun malih kenteng. Nuna siwang melu, nuna siwang. Dan nyelap tiang melu. Gitu lacur melaku pelih mewanti-wanti. Dekat di pemesuan. Luh camplung megluran. Kelenting. Nih wasin panaknya ini. Ia subuh bani maling pipis. Lacin emoke kedeng. Tur 5 taliane selepit tuh. Agat emok tangga. Yen sing kitu meh lionan jemake. Emok ke walau mepi tahu. Apang iya tusing kadung tuman. Ni kelenting sedang nyampat. Kemebagan iya nampi piorah buka kitu. Aduh dewa ratu. Tan mitahen tiang. Ampurayang mok lu. Luh camplung megrimas menggedi. Tusing ngerunguang munyini kelenting. Cerik-ceriknya makejang bengong. Tuara ada ane bani memunyi. Ampura. Ini lanturan. Panak ubuan ibu. Nyen cai ngundukang melaksana ketu. Dijo ibu memaleng. Sajan ibu panak sundel. Ketu ni kelenting orahang pati kacuh. Liu buen munyine ane tusing patut dingehang. Sehasa nigdeg ilacur ban bongkol sampat. Kadulurin ngapuakin lan ngancuk bibih. Ilacur ngeling sambil langang ide pelih. Suodang me. Icang kapok. Kenah icangnya paling. Pipis subau liang cang. Aduh. Ini ketut kelanting berangati tan sipi. Jat iya nunyak ca ilacur. Lamun meme banget sedih. Melahang matiang subau icang. Gitu ilacur sambil langen nekep sirah. Jag aduh ngeling. Dadong ne nyagja ngedang ilacur. Suod jop lagena hanga amuntu. Maniang apang iya buin melajah. Ilacur dandana aja kemulihan. Depan apang iya bangko. Lak kating ubuh lemu ke kene. Ditu apang memene aja ke klebok di kawahe. Ni ketut kelenting remon sahe kerangkang keringking tuara seken. Cerik-ceriknya ada ane pesuyeh peninggalan. Medalami lacur. Ada ane kita gitu.
Klecat-klecet, ada masih ane kejengat-kejenit. Pamuputnya megedi sekaukud. Dadongnya nyemak handuk, anggone nyusutin ilacur. Awaknya pas lengket balang, peninggalannya kubil, pipinnya sebuh lad mecacak. Ilacur sig-sigan, tusing nyedang ngomong, dandana aja ke tengah. Ini ketut kelenting negak mepang segan di batarane. Nyesel mau paripolah pianak muah kuranane. Pelihat nen rawang joh sawat. Ini kadek sariasi bengong negak di samping memen. Anginnya mekesyur, munda panggrudog berangatine ni ketut kelenting. Penginone ngekeh kekek ngaukin panakne ane nume berarakan. Alon-alon ni ketut kelenting bangun ngojog ke amben paon. Makiri suryane ngerorokang, wayan degur mareteko natad kise. Tonen benah ngejang kise, subo papage bahan ane lu. Pastiastu Pak Manditiang, ledangan niki acara ngwacen cerpen, Beli Mulia, Citra, Dewi, Go Ngaji Rai, Suadarmo, mangkin kelanturan titiang. Tonen benah ngejang kisah, subuh pag-paga bahan aneh lu. Beli, tuh ilacur subuh bisa ngemaling pipis. Busuan saduango teken lu camplung. Orahango iya nila pipis di warung. Aji kudelak ati neng lah pianak buko keto. Tonen pegat rawas kuran aneh. Wayan degur masaut. Ilacur ngemaling pipis. Aduh dewa ratu. Udah ke kene tepuk lacur. Kija lakone yo cak-cak bolon. Tuh, iya di kamar ngajak dadong. Maro subuh upahin sampat. Serahan teken polisi ini apa ngurus? Apa tawang rasane mau pangkeng. Ini ketut kelenting misa kenan. Encen yo jani pangrasaine. Wayan degur nyajak ke kamar. Dadongne mekebles kesu nambakin wayan degur. Adeng-adeng malu. Da jawi rosa buka ketu. Ila-ila dahat. Tegarang negak malu. Tegang bayune. Prajani wayan degur enduk sebangne. Tumuli ia negak nyender di temboke. Kengken sujatine me. Ditu lantas dadongne nuturang sainde-inde ane tepukin no. Yaden ane bakat pedingahang. Lantang pituturne mepa inget wayan degur. Kengken patutne anake dadi bape. Arepe teken pianak. Apa buin ilacur kapiara meme tumi. Panake tusing je dadi wareg ban nasi aden pipis dogen. Ane utamo tresno kenahe tur bisa nandan manglene iya nawang padewekan. Bakti teken reramu, asih teken kesamen, tur maning bisa ningkahang awak. Kitu dadongne nyudang tuturne. Rahayu Bliande Swastiastu. Gumine sayang nerem-rem. Tejan suryane ilang sawire suba nyaluk sanje. Iwayan degur bengong, pelihat nen rawang ke langit pe palung. Ambune kau sayan nyelemang, saho barak langit te sayan udap kegentosin bahan cahaya bintangnya ane mekenyah langah-langah. Ingat ia kapening kuranane malunan, nyoman seruni. Tresnane tan sipi kapening pianak yaden dewe. Lacur ia kapegatan tuh. Ningalin pana adiri ilacur. Ia hidup katuminin buka raos dadongnya. Merasa dewek tuara pati rungu tekening pianak. Pragat ngender tak. Pragat ngandelang ane lu ni klenting. Sinah ada laksanan kuranane teken pianak ane tuara anut. Kewala pianak ane tusing bani morahang. Keto masih dewekne kadung kasusupan tajen.
Pepes tuh sing ingat teken pianak ya den Soma. Ene mulok subo belih awake. Keto ia makenah-kenah. Lawat-lawat isaplar. Melawat-lawat isaplar sinampura nika wonten gangguan kidek. Terus moni ulin Swastiastu Pak Yan Mulya. Swastiastu Pak Yan. Melawat-lawat isaplar. Timpal medagang siap dipeken ane mituturin. Duga siapne mati agangan kena sasab. Degur, suwun muntu medagang siap tampahan dogen. Timpalin masih ngadap siap kurungan. Ia ngadap siap kurungan kapah pocolne. Apa buin jani masan tajen. Asalan siape galak tur palune melah. Pasti subuh nikel batin. Kadulurin buin ulasne ada. Keto pituturne saplar. Sesukat entu ia bareng rurus siap kerurung. Adep. Ampura. Sesukat entu ia bareng rurus siap kurungan. Adep po ketajen. Entu aneng rana yang ia sai-sai nguber tajen. Swastiastu ngurah danan jaya. Maklu-maklu ia bareng melajahin ngentosin siap ane payu. Kanti jani dadi bebotohaken. Engsap teken dagangan. Kemulane cara muluk tunu nyenikan dogen. Engsap ngenyuhin kuranan pipis. Yen takone pragat bangras. Awak lu tusing nyandang ngurusang anak muani. Depan nyai dagangan nyai ne dogen hitungan. Gitu yang degur. Jani mara merasa teken dewek ngelah panak paling dadi maling. Aduh Dewa Ratu suwe canin titia kedung rengkeng dikenah. Maka siap ia takoni neban memen. Kemudian bengong maturu-turu yan. Sing kengken kadung kenyal. Lantas ia bangun mecelep ke tengah. Dapat tango ilacur mebahan. Muane bengul. Pipine sebuh. Angen ia nepukin pianaknya. Gempor rasa bayune prajani. Jani suun melajahin maling nah. Ilacur manggutan. Nyautin munyin bapan. Wayan degur meseh baju. Lakar kijo memene metakon. Ke warung ngideh belih teken luh camplung. Lantas ia pesu. Kijo buen kali jani. Ni ketut kelenting nakonang kuranan. Nanging wayan degur tusing masaut. Laut mejalan pesu kerurungannya. Telung dino suboi lacur tusing masuk. Ia tuara bani pesu. Sawireh muane sebuh. Paningalane bengul. Jani subuh merasa galang kelihatannya. Muane tuara enu besar. Apa buin bapane mituturin. Apang iya tusing suwud mas sekolah. Pipis probeo melali aden bekal subuh masih bang. Entu keranane pesemengan ia metaki-taki lakar masuk. Di jalan ia metemu teken timpal-timpal. Ada ane biasa nutur cara tusing nawang unduk. Ada ane nyeriri. Nanging tusing bani metakon. Ada masih ane wer kedek rangka keringkit diuri. Nanging lacur sing sangat ngerunguang. Ia mejalan nguntul. Tusing pati tolah-tolih. Dekat di sekolahan. Dapat tango timpal-timpalnya subeliu ane malunang. Ada ane itap nyampat. Ya den nyiram manut giliran. Saha kacinga antuk ibu guru. Yen kaden ngawitin buka ada ngerincikan. Sagetang liu murid-muridnya mapunduh makin lacur. Men ane mare teko. Iruntik. Nuturan cara masa sindir. Tuni semengan mare bangun.
Icang ningehang ceruk cuke magending. Tonden pegat munyine subuh ada nimbalin. Dijo ada ceruk cuk magending. Memunyi kedo nake. Ao memunyi iruntik ngelanturan. Cukilang, apa ilang juang maling. Apa ilang? Apa ilang? Ane lenang nimbal. Pipis beli wayan, pipis. Ipaglur mesaut. Mebriag kedek tur kadulurin keplok-keplok. Merira sebeng ilacur, peliatane merengang. Muane barak dieng, nyiriang basangne gedag. Ibu guru nyajagin cerik-ceriki. Paningalane nelik. 7 dane kejelepekang sik sangkemne. Rejani murid-muridnya siap buka jangkrike ketebin. Laut maklias sekaukut. Sesubane ngejang tas, ilacur pesu. 5 megembelan, tangkah ngedik. Saat mako nangtang nyen ane meklebet memusuh teken dewek nih. Teng, teng, teng. Munyin bele jangi. Murid-muridnya mebriuk mebaris ngungsi kelasnya soang-soang. Liu ane noleh-noleh ilacur. Saling tunde ngajak timpalnya di samping. Ilacur nguntul pusing uratiang parik tingkah murid-murid dan elen. Di tengah kelas magriungan munyin. 2 ning pujat risan ye kauncaran. Saat maka tamu lilingan 100 lione ritat kale ngiderin bunga ngisep sari. Sulang purnama kedase warse 2 kali oleh iketut ride katuminan. Inggih suksema pamiarsa sane kari nonton riki titang wacen cerpen naler suksema majang ring semeton titiang sane nonton sida antuk titiang sambat ritat kale titiang wacen cerpen sinampura antuk penyanggera titiang sane mangkin sampun puput galah titiang wacen mogi para semeton sane nonton wau presida terhibur antuk napi sane kewacen titiang wau. Mangkin sampun panemaya galah semaya sampun puput cerpen sampun kewacen matur suksema titiang majang ring beli putu Supartika owner suara saking Bali menawite malih pisan titiang promosi menawite yening wenten para pamiarsa sane nonton riki sane seneng wacen sastra Bali sakadi cerpen puisi naler prosa dados ring website suara saking Bali rike makeh pesan sesuratan sane pinih becik inggih pinaka pemuput yening wenten tutur basa titiang sane iwang ritat kale ngwacen cerpen puniki menawi nenten manut ring ngarsa para idedane indik tata titi basa miwah parilaksanaan titiang Nunas Agung Reno Pengampura mangkin jagi puputang titiang antuk paramo santi. Om Santi 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 Om.